Kuki-Zo bu Leptana Victimized Toubiri, ITLF. Manipur government na Leptana Kuki-Zo tribal sing bu victimized tong na boho na ray. Handak na irang na maramoy dun na education amasung career gi lamda. Tambag ngam da ba phiba mamamayong na riba mahiroi kaya marumgi mateng pang na boho na rubagi damak. Minority community ki kanglup ta chanba education department ki official ahom suspend Toubiri hay na Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF ki chairwola man na maral si re. Tribal area da laiba CBSE da affiliation tauba pamba school singbo lamjing lamtak pai basing. Zonal Education Officer ZEO Kangpokpi, Lingtin Neng ZEO Churachandpur District, Jangko Hau Haukip amasung Deputy Inspector of School, DI School, Samulamlal Block, El Taithulgi way na makoy way bahak ni amade moral responsibility ne. Mahiroi singi interest na tabag taubagi damag makoy bu suspend tau bahay basi kahian ba madi morally aran ba ne. Masi Kuki-Zo community na yabang amloy, makoy bu Imphal da lang na bo order tau bahay basi yam na magtawsa da ba wakalon ne. Nakoy na laymin na ningdraga karigida mag school sing atay board na yaw ba da tinglibanong. Tawong asidi majority community na ay koy bu hek ngamba thak ta sayrak pinabuho na banihay na ITLF ki zero la sinahay ring.